Pozdrav! Ovo je još uvijek najbolje mjesto u gradu. Gracije! Moj otac Talijan dao mi je najbolji recept za picu. Ipak samo njegov recept nije bio dovoljan da stvorim najbolju pizzeriju iz ničega. Za restoran je savršena čistoća od izuzetne važnosti i zato je morate osigurati svaki dan. I kažem vam da za uklanjanje tvrdokornih mrlja nema boljeg od novog Ariela. Temeljito laboratorijsko testiranje potvrdilo je da novi Ariel otklanja česte tvrdokorne mrlje bolje od ostalih deterđenata. Moj otac govorio, uvijek teži najboljem i ne prihvaćaj ništa manje. Ariel, jednostavno besprijekorno čisto. Rama predstavlja nove namaze za sendviče Rama Crème Bonjour. Ukusan nama sa sirom i svježe povrće čine jedinstvenu kombinaciju koju dosad niste okusili. Niste ni slutili da sendvič može biti tako neodoljiv. Rama Crème Bonjour u 4 neodoljiva okusa. Ko ne okusi, neće razumjeti. Snježno-bijeli leptirići plešu u voćnjaku. Ponekad tako žudim za višnjama. Novi Orbit Cherry Mint s osvježavajućim okusom višnje. Orbit štiti moje zube. Orbit Cherry Mint. Najukusnija zaštita protiv karijesa. HTNet. Više od interneta. Nažalost, možemo na bazen tek kad mama završi čišćenjem kuhinje. I mi idemo, mama, zar ne? Ah, kad bar ne bih morala toliko ribati. Vaša želja meni je zapovjed. Nova tehnologija Mr. Proper Supergela otapa prljavštinu i tako zamjenjuje naporno ribanje. Samo ga izlijte na mrlju i ostavite da djeluje minutu. I možete je ukloniti laganim brisanjem. Neusporedivo bolji. Mr. Proper radi teške poslove umjesto vas. Supergel iza kupaonice. Oprostite, nadam se da ne kasnim previše. Ja sam... Vi ste sigurno Ivanov otac. Ej, kako je bilo? Naš je sin odličan u školi. A učiteljica je znala da sam ja njegov tata. Naravno da je znala. To je zbog toga što Tide uklanja sivkasti sloj, pa je blještava bijelina prepoznatljiva. Bog, tata, može li se mama i tobom ponositi? Naravno. Novi Tide s učinkom obnavljanja bijeline. Moj najveći problem, višak kilograma naravno i beskrajne iscrpljujuće dijete. A onda sam shvatila da mi je zdravlje najvažnije. Sada se napokon osjećam dobro, jer uz Metabolan mršavim zdravo. Metabolan, da kilogrami više ne budu teret. Diet Farm. Domaće čajno pecivo s finom čokoladom. Domaćica. Kraš. Pan, osvježi dan. U čemu je prednost American Express kreditne kartice?
Jednostavnost. Uz korištenje PBZ revolving kredita kupujete 100%, a plaćate samo 5% mjesečno. Karticu koristite na svim prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu. Zgodno, zar ne? Nazovite odmah 0800 377 575 i zatražite pristupnicu. Zaroni u Sony. Od 15. lipnja do 15. srpnja. Sony. Kava Gloria u poklon pakiranju. 500 grama, samo 19,99. Kad dolazim ovamo, uzimam šećernu vatu. Ali bilo što pojela, pH vrijednost u ustima opada, što povećava opasnost od karijesa. Zato žvačem Orbit. On uravnotežuje pH vrijednost i pomaže u zaštiti od karijesa. Orbit pomaže u zaštiti od karijesa nakon svakog obroka, bilo gdje, bilo kada. Sudjelujte u lovu na blago. Sakupite 7 zatvarača ožujskog piva koji tvore riječ Ožujsko i osvojite jedno od 5 krstarenja za 6 osoba i doplovite do otoka s blagom. Savršenstvo okusa i užitka. Frank Espresso. Najniža kamata na kredit 4,44%, dobit na stambenu štednju i do 11%. Najpovoljniji uvjeti stambene štednje samo u PBZ stambenoj štedionici. Stani, sine, samo na trenutak. Sine, htio sam ti samo reći, ti si sad već u godinama kada nemaš neke potrebe. Mislim, sasvim prirodne potrebe. To je sasvim u redu. Ovo je vrlo važno. Vrijeme je da odrasteš. Napunili ste 18. Mjesečna pretplata za mlade Kronet korisnike je 25% niža. Cekin. Delikatesa od svježeg pilećeg mesa. Delko s paprikom 500 grama 11 kuna i 90 lipa komad. Poliko 500 grama 9 kuna i 75 lipa komad. Poliko 200 grama 4 kuna i 99 lipa komad. Kvaliteta Vindija. Svježina rublja kao da nikad ne traje dovoljno dugo. Zato je tu Kokolino Vapores. Ulite ga u glačalo i u vaše rublje unesite dugotrajnu svježinu. Novi Kokolino Vapores. Svježina dobivena glačanjem. Vrijeme je da odrasteš. Napunili ste 18. Mjesečna pretplata za mlade Kronet korisnike je 25% niža. Nazovite 060332233. Svake srijede u emisiji Dobro jutro Hrvatska darujemo priče iz davnine, sunčicu, algoritmove uspješnice, DVD uređaj, vitni komplet, televizor, kućno kino, policu osiguranja života. A 13. srpnja osvojite automobil Opel Astra Enjoy, put oko svijeta s General Turistom, potrošačku karticu u vrijednosti 100.000 kuna. I sad se ti odluči. Vaša Hrvatska radio televizija. Prirodna i zdrava dječja hrana Podravka. Najnovija je sudionica domaćega tržišta stambene štednje PBZ stambena štedionica. Članica grupe Privredne banke Zagreb već u početku donosi nekoliko prednosti. Odlične uvjete štednje, najpovoljnije kamate na stambene kredite i prvorazredan servis.
PBZ stambena štedionica nudi svojim klijentima u stilu svog imena 3 vrste stambene štednje i to prima, baznu i zlatnu štednju koje se međusobno razlikuju po kamatnim stopama, vremenu štednje i rokovima otplate stambenog kredita. Obzirom da život često puta ne ide u skladu s našim planovima, PBZ stambena štedionica nudi posebnu pogodnost, a to je promjena vrsta štednje u toku štednje, a da štediša pritom ne gubi pravo na već ostvarena državna poticajna sredstva. Izbor štednje ovisi o tome zanima li vas kredit ili samo štednja. S kamatnom stopom od 4,44% godišnje krediti prima štednje izuzetna su ponuda. Za dulje rokove otplate kredita i veće iznose predviđena je bazna štednja čija kamata na kredit iznosi 4,88% godišnje. Štedišama kojima je isključivi cilj štednja namijenili smo zlatnu štednju s nominalnom kamatnom stopom od 3,33% godišnje koja s državnim poticajnim sredstvima nosi dobit do gotovo 11% godišnje. S PBZ stambenom štedionicom planirajmo budućnost zajedno. Peuco, jedini proizvođač kava s ultrazvučnom masažom. Dobrodošli u prodajne centre Domena, Zagreb Sesvete Kelekova 4, Zagreb Velesajam, Avenija Dubrovnik 15, Đurđevac Ciglana 2, Osijek Svetog Leopolda Mandića 111V, Virovitica Gajeva 13, Domena, namještaj za sva vremena. ISEA rješenje za sve vaše ekološke probleme. Znanost i briga o okolišu jedinstvena su cjelina. ISEA uređaje ima koji prikladni su svima. Od malih kućanstava, restorana i hotela do velikih industrijskih divova i postrojenja. Slavine Schmidler. Spoj visoke kvalitete i vrhunskog dizajna, kao i veliki izbor kuponske opreme i namještaja, nude vam prodavaonice Pipa Centar u Bočarskom domu i Ilici 136. Na svakoj kući najveća i najljepša moraju biti garažna vrata. To više nije problem, jer Amkrotehnika iz Zagreba sastavlja, prodaje i montira automatska garažna industrijska vrata uz 10-godišnju garanciju i najpovoljnije cijene. Posjetite prodajni salon u ulici Hrvatskog Prolića 38 u Dubravi iza Rome. Amkrotehnika.